سلام روز باش تماشاوان هیجا ایرو ده هفته نامه ده امی باسا پیواژویا لباکوری کردستان ترکیه بکن هر وقت دیسا مسئله روجاوی کردستان تکیلی روجاوا به سوریه ره به حکمت جولانی رم بیجن خافرس کریه لسر سوریه لآلمانیا هلبجارتن هنه که بنیرن تسیره کی چوال جواکا کرد که هر وها سیاست آلمانیا چقاز دکاره بگوهره ده درق کردان ده وکیدین کنگره AKP هیا ایرو دست بید که کنگره حشتان یا اصاییه که بنیرن AKP یا نو اگر بگوهره و باندوره که چوا لسیاست ترکیه بکن و وی پیواجویجی میوانین ما نوروز اویسال اصلا پارلمنترا دم پارتی یا شرناخی بمرایه برز نوروز اویسال اصلا بخیراتی نفخیره ده بی روش باشتن فهیم اشک روزنامه‌وان نویسکار لستودی میوانه ما بخیراتی پیشتی نیف ساعت ایدن پروین یوسف هفسروکا پیده جروجاوی کردستان و تبلی برنامه مبه لی نوروز اویسال اصلا جبرکو برنامه ویه پیشتی ببرن نیف ساعت ایدن اویجمه بقته پیشی ام پیرا بدن دست بکرن پاشیجی ام تنویدگر استودیه برز نوروز اویسال اصلا کنگره AK Partiye ya ایرو اگر بخوازی بس بکی اگر نخوازی بس بکن کرم مثلا پیواژوی ایرو جیم کرم بس بکن کنگره AKP چقاس دکاره گوهرین نو بخوره بینه کنگره که ایرو AKP پکتینه جاری سلاف دکم یعنی زیاده تر سر کنگره AKP ناوروک و باندورا و یک نقاش بکن ادبیم و حقوق باندور نکه جبر کن نقاش کل سر کنگره و تکرن و گوهرتنک چاوا ببه یعنی دو عالیه و نقاش کردن یک و وزارت وزیرین دولت ده جهد گرن و اولن گوهرتن نای گوهرتنش برای نه دروجا نیزی نه ساعتا جبینا و یا لجنه و دم کریبو و لسر گوهرتنین وان ناوا گوتین کو جوینه کی جداتر کردن و اف گوهرتن وان وزیر را و گوهرتنه کی سیاسی بخوره بینه نه اینه هرکس لبنده یلی بلد شتا کو قیاده کی کار هندر اجدر و کار علی ابوری و علی دیتر گوهرتن چه نبه از باور نکم سیاستا ترکیه ده گوهرتنه کی حقوقس مزن چه ببه جبو کنگره جی هنک لیسته هاتن بلاکرن جبو کو گوهرتنا سیاستا AKP ده وره دیار کردن لبله اف لیسته هاتن نه هاتن قبول کرده که کوین لیسته کی نراست هات دیتن جبروی نها جبر کو لیسته نه دیاره ام نکارن گوتنن گله کی جدا ببیجن اما نقاش کو ناوده ته خویا کردن علی کو چاره سری بخوازه به هنک کنفرانس کل کردستان ده هنک علی دی چه کره روزانه نقاش جدا بون سبب بوا و گردای و گوهرتنا لجنه و کو بریارداینا ناوندی ده و چقاز باندور کرد و چقاز جه بگرن کسیم کو آلیگره سیاست چاره سریه دمین بوری ده پیواجی ده جه گرته یا نها سیاست ده ناوی و در باز بوی چقاز پیویره که ناوندی بگیره یا نگیره و او بده دیار کردن لراستیه که AKP هیا سیاست آخوا بریار آخوا نزدیکاتی آخوا مسئله نافخوایی و دیپلماسی ناف دولتی ده جلیجنه زیادتر مقابل به کس آنج کمک بچوک وان بریار آخوا دادن جبروی ام ببیجن و گوهرتنا کنگره باندوره که گلک مزن سر پارتی AKP کرم نکارم ببیجن لیدی ساجی گوهرتنه هنک ناوا و روشه بچکدی برچاو یعنی نقاشن جدا ببینه جبروی لیستنه هاته دیار کردن بلکه هم هنبیجن راست اما و گلک نبیجه و باندوره که کم بکن ایرو همان دمیل هم کنگره مایا استانبول یا باجار استانبول هیا همان دمی ایرو باروی استانبول هندوزان سرداخویانیا روزنامه‌گر ناظم داشتن و جهان بیلگن به های حاتی قتل کردن داخویانی دابول سروی 2 ساعت بو بکرن کو واجی العنبری و دوزه بریار دابون کو او هرن کنگره اولهی یعنی کنگره آورته ببوره ایرو و اف کنگره همان دمی
جی لویداری دوم بکم تبلی و کنگره نزدیکاتی آویجی ببین که دهی لهمبری که اف کنگره به واتا بمینه ایدانامه حتی نویسنده ج رای گشتیر حتی پار بکرن و نوا وان گوهرتنا آدم وزانه لیجنا مال باشور وگریا ایرو هفتی آبری که بنده که هفتی برای جران چوینا لیملالی چه ببه نقاشین کو سر مسئله پیواژیا گلک عالیا و هاتی است که طیبتی نزدیکاتی دولت نه به زمان نه به کریار نه به سیاست آخویا لکردا هم جنه عالیگیرن دموکراسی و شورشگر انج عالیگیر محلفت زخت و سروا گرانتر بوی و بریارن قیوما ایریشین روجاوا و پیدا گلک نقاشین کو به باوری یعنی نزدیکاتی دولت ده چه ور رنگ چه در که به حاله نقاشن د عالی آواتن مشاندن عالی که و یعنی یا احتمالا زیادتر از به شخص خود اجراست راست بینم او نه مسئله که دو بندیا دولت هیا بزانبون پولیتیکایی که داتین پیش آخوه اگر کو مثلا بانگوازی برز اجالان احتمالا چهار سریه لرشلات ناورا کرد و ترکاده چه ببه و کرد خودی چه باوری حس تکیلی و باندور بینام جواکا خوده جی نام جواکا ترکیه ده جیوه چه قازبه و تنه بمینه و به تنبون و به حزبون آخوابجی و پیواجی تکلیه ده نکار به مافی خوشی ستاتیا خوشی داخوازی خوشی بگرسهی جی بوه که پارتیو نکار بن عالی که بپارزن نقاشن دویمی جی گلک عالیگیرن نزدیک دولت جی به نقاشه بکن وکو بحثلی و مهبه و هنک کسایتی ناو دولت ده دخوازن که به مسئله لسر روش روشلات ناوین ده جبو فایده ترکیه اما به زمین تروریسم و چاره سر بکن بله AKP و اردوغان و روشه و به زمین جی نزدیک و زمین نابه جبروی مسئله جبو کو مسئله کرچیه سدماوی چیه باندوراوی چیه جکی جاندیرو که حتی لکیو داره دوی چاره سریک نتنه جبو مسئله کو نقاشن تانک و مثلا تنه دانی نانجی چکش خلاندنه و ور نقاش کردن و مسئله براستی و حقیقت آخوا ور نقاش کردن ده جدور بکده هفت زختو سر همو آلیا و زیده تردکه برز نوروز نها آلیین و پیواجوی که AKP itiraz dike لدش درد کفت چنه حقیقتن؟ یک اوایی که مسئله آبوریا لترکیه ده مسئله سر بشر و گریدایی نبینه که بکاربن و دومدار بکن دویمین AKP چقاز وکری نوی نقاش کرن جی algıya ki çekin جی hem helbijartın harami de hezek mazanwan dakir hem nizikati xoya naqashin siyaseta Türkiye'ye de edi baweri و هیویه که لناوا جواک گلده ونداکریه سیاستا خویا دیجدر وی ترکیه آروشلات ناوین دیجی هزین کو بدستی خو به سیاست دکرین ایرو جهانه دا تنگاسیه دا دمینه گاوا کو به شهر و سکنه دومدار نکه نتکاری و ابوریه دومدار که نتکاری هزا خو پاریزه نتکاری به سیاست آروشلات ناوین دوره آسته که و همان دمی راست راست نقاشن مکزاگونان و یانجی سر و کمریا اردوغان جی و گریدایج نقاش دکه و همان دمی کردا طیبتی ده 2013 ده پیواجی کو دست بگیرن ده چقدر آریخ نقاش کرده به جنه کاری بو هیزا کردا وکا خواه انجی سر لگوری خواه بده آلیه که کردا سکنا خواه ریاست یمین سکنا خواه آلی دموکراسی و چاره سری پاراست
لسر بيجي جبو قال لي كرد عنجي سياسة كرد يجي نزكاتيه كي لجوري خوا نكارب بنفيسة از بيجم دزانه يعني هيزو سكنا سياسة كردا جبروا نزكاتيه خوا سكنان جبروا حتى ام بيجن حتى في درا خو ناف قريجي و شرده مايا خبي اواكريه و چته و قريجيا کو دركت دي نتنا مساله كردا مساله ابوريده مساله حقوق لګریدای و مساله دي ترده و وتنګاسي ده جبو کو بری خو بده چاره سری مجبور کو هیزا خوجی سکنا خوجی درفتن دولتجی سیاست کو دومان دیجی بگوهرین دبي فجوهر يعني نممكن في عقل وبسياسة مسألة شارع سري وكأود بيجم براتيا كردو تركاج أم ميزين هري كم دجي وبسياسة نكار بمشينا ودوم دار بك لسرفي نقاشين نافوان ده درد كفن كو هناك علي راست بيجن أبن مسألة كي كردايا مسألة كي كرد لتركيا ده سانكي تنايا أم مسألة كي PKK ولجوري ونافا هفوك ده بيجم تيروريزميا لسرفي نزكاتي أخوة ضد نشاند لهركز زانن كو أفراستي وحقيقة نوي شكلية وكقولنا واجي ريفناتش ودخوازي ناف جواكا تركا دجي خو وكبهز قال لي كرد وسياسة وتفكير كرداجي وكوندابوي وبهز بدا خويا كرن طيبتي سر چاپمنيه سر روزنامه گريا سر مديا جواكي زمان و از بيجم ترولين و هيزان و بين زمان بلاد كان قالوا مروف دكار هلوستا AKP وك شانتاج بيناسبك يعني مادام ده انجام في پیواژوی ده شرو پفچون بداوید به آرامیت ترکیه کرد و ترک یعنی کرد و ترکیه ده داویه شر 45 سالان ده لهفتن یعنی او قصگو هرین چه دبن پارتیا هری نجات پرست فاشیست MHP اوجی پشکری ده وی پیواژوی مادام ده شرطی وساده AKP به پراتیکا خو به شر لدیج روجاوی کردستان به ایرشین سر شارداریان همه احتماله که درد خواهی میناکو گلو دبکو شانتاج بکه از دخوازم لسر دستلاتاریه سر کار بمینم از دخوازم خواه زاروکی خواه مالباتا خواه بخم بنگاراتیه سوچه که حتی منها مکرنه لدجی مخالفان لدجی کردان در نخن سرماسه نینن پیشیامن دبکو شانتاج بکش برویه که خواه فرض دکه لسر سیاست ترکیه اوجي ديتنا كي مازنا جبركو دولتها ترك اواكرنا خو حتى نها ريفبريه سياستك شر طيبات انجي نزكاتك طيبات دوم كريا نوا بدا اكي بجه كي زياده ترجره ام كار ان شانتاج يكمن سر بريز اوجالان روش بريز اوجالان دومين جبركو بريز اوجالان وكمحطه به هر سركه ودولة جيبه روشة نشارك وقبول دكه هزا كر سياستا كر جلي كر هرتم برز وجانا وك مخاطب ده نشاندن کو افسالان جبو آزادیا و ناف حولدان و چالاکی آدنه و پیواجی ده جی وک مخاطب سرکت دیتن هفدیتن کو بلیجنه راحتی کرن پیامن کو هاتی داین هم جبو سیاست ال ترکیه پارتیان سیاسی هم جبو جواکا جلي كردو تركيا ونهاجي بيامي کو بلاد بنج راسته وسكنا وإرادة وسكنا برز إجالان بيجي باورية وإرادة مزن هي دولتهم شانتاج سروي دكه كدبه كهزا كردا ببريان قيوما ببريان روشال روجاوي ده تخازن ويتشته بك هم راستراس برز إجالان هم بري هزو تغيرو جلي كر عالي كه بك بوزيشناويه كه بك بخوا نهو كده بيجي رهينه لگوری خو دومدار بکه ویروشی دخواز در بکه و چقدر ما فهیوی چقدر آزادیا برزو جانوار نقاش کردن جو دخوازه و بن باندوره که جدا ده بمینه یعنی لسر و جبریان ها دومها راپوره که در کتبول لترکیه دکو جبو و پیواجیا ناف دگوتم کو دولت ترک تشتکی نو جربینه عالی که و çatışma دومدار که عالی که و هفدیتن دومدار وکر بازی که نو دولت جرباندی
هاته بنافکرن و هیدی چتا گو ام راست بینیم کو البرچاوه لأفنا ربازکی عقلی راله افنا ربازکی اخلاقیه افنا ربازکی لگوری روشا کردستان و روشلاتا ناوین دیجی جبر کو گلی کرجی اره چاره سری و هفدیتنه ده امهنه اما زخت و گرتن قیوم ایریشن کو سر اراده ما سر هبون ناسنامه و سر شانتاجی کو همه عالیه دادکیجی قبول ناکن لهم بری و داخویانه چالکی سکن هم هفدیتن همه عالیه داجی همه که دم پارتی همه که گلی کرد و هزا کرد سکناویل برچاوه يعني ريباز جبه اف بلانكيري جبه اف چاوه جبه اف روش مجبوره كو وري گوهرتن جبركو باوري نه جبو گلي كرد نه جبو گلين تركيا دجي لسر في روشي ناي قبول كرن كو اف شانتاج واجب سالانه جرب عندنا اف سياسه جب سالانه جرب عندنا و نگهشتی سری و سرکفتنه و ویجاریج نگهش سرکفت. امنه کی بحثا محله نوا کردان بکن و پیواجوی باندوره کی پر ارینی لسر کردان تمامی کر به تایبتی پیشتی چوی نهیت امرالیه یا باشوری کردستان هفدیتنا برز مسعود بارزانی را نچیروان بارزانی زاروکین جلال طالبانی قوبات طالبانی بافل نها ده انجام دخویت که کوروبرین پارتین کردستانی هم ج پیامه هم ج ناورو که هفدیتنا گلک راضی خویت کن چی بو سدمی و راضی بونه چه هبو ده ناورو که و هفدیتنه ده چی بو سدمی کیف خوشیوان کلو يا ملسر في اجبر كو راست احساسيات توجه نگرتم به پیام نقاشكو مخاطب هاتي ديتن ر ناورو كاوي از نکارم صد راست ببيجم يعني سر ناورو كي گلكتش نبيجم اما راستي كيا ل يكتيا كردا يعني سیاست کرداجی بدنگک لسر برجمندی کردستان جبو داخوازا گلی کرد نرخیم کرد بگیجن هف سیاست کی هف گتنه کی بکن هر حسرت کردگیه هر داخوازا کردگیه و دیروکا دمن بوری دجی و روشی نبوینا و تکلی و یکتیه سدما داگرکری و ظلم دومدار کری دبینن کو ابراستی و حقیقت که و برز اوجالان پیام کو دیتن ده نزکاتیا هیزن کرد ال باشور ده دمینن هم عالیه که تکلیه وین دولتا ترک را سر راستی و حقیقت کردا ورگرینه لسر تکلیان و پیواجیا کو پک وره بسکن بگوتم نزکاتیه که ارینی نشان بده کو وروشه خورد بکن لسر روشا هزا روجاوا کلوی داره ده نقاشین کو به هر چشو جولانی ردکن کرد بیاکن نیاکن دو بندی هیتنا نه بیاکتی هرن هیت که آوا بکن یعنی ستاتویا پاراستنا روجاوا یا ده یکتیا کرده چقدر از روشه که قریتیک بگیره کو حوجه داینا وی روشیه یعنی بوان پیاما و گردای هدیتن پیکات راضی بونک نوان محطبین کو درکتی ده یعنی هر دو هزن لحول رجل سلیمانیه ده جی درکتی کیف خوشی درده و جبر کو نچاره سریه مثلا کرد لترکیه ده باندوری آخا باشور جده که دولت ترک چقاس تکیلین بارزانی حول رجل خورد جبن کو لوی داری وکا داگر کره که او جی وکا کو هین بوان تکیلی تیدیتن ناف کردار نرازی بون زخته که دردخه لبلی اب هفدیتن چقاس باندورا سیاست وابکه نهاجی ایروپی ده بلکه مملکاره ببیجه تنی به هفدیتن که و چقاس گوهرتن که مازن چه ببه و چقاس باندور بکه ام نکان بیجن اوا بکه فاشیا خو لپشکریا هفدیتن امرالی و دولت بچاره سریا مثلا کرد ده پشکری داینه اما ده راستی و حقیقت هبه وکه دولت گوتی امن مسئله که پاکه و چکایه مسئله که دیروکی و جواکی و ماف و مکزاگونی و لسروی نزدیکاتی به دوی هزین کرداجی و مسئله به حقیقت ایده هم بخواه
بناو بکه و داخواز بکه هم تکیلی خود و راستی و حقیقت بین بیرا هزین کو ویده ده تکیلی و باندور دکه جبر کو نزدیکاتیا مسئله تنه باکور و سینوردان نهیله برزو جانانجی و سانابینه راستی و حقیقتا و پیواجوی جی سکناگل کرجی و نابینه و اف پیواجو آنجی آشتی چاره سری بگه هجا آستا که و تواهی کردستانه و بلکه آلی که و باندورا خواه جهانی بکن و هموش بک باندور سر راستی و حقیقت به هر حس برپرسیاره یعنی هم وکسلاوک هم برپرسیاری و آنی بیراوا هم جبو کو و پشکریه کو جبو به پیواجوی پشکری وره داین اما پشکریه که راست حقیقی و سر راستی مسئله کرد و کردستانی در که به حالی چه ببو و بلکه احتمال افدیتن دومدار بکن نه بجاره که بچوی نهایته که پیامه که نامه که یعنی جب افدیتنه که ببه و بردوام کردن و پیواجوی افدیتن جی دومدار دکه یعنی ام داخواز و اراده ام اوکو افدیتن باندوره که ارنی هم نسر یکیتیا کرده بکن هم نزدیکاتیا دولتا ترک و لسر کردستان ده ایریشه کو تکرن ده به سکناندن یعنی تکیلیا و وره گوهرتن ده گلک سپاس پرسا داوی بکن پاشه خاطر جواب بخوازم و باسا هفدیتنا نو یا به ایمرالی رکر گلو احتمال هیا نوا هفته ده هیت جنوبا بچه ایمرالی و وزیره که علاقدار یه ترکی جی دبیجه ده عادت مده تونه کو گرتیه که برای ویدیوی پیام بشینه دروا دبه کو به ویدیوی پیام نه تشتکی و سهیه یا او داخویانی اوی نهاجی دنگک مزن ودا یکمین از هم پارازر برز اجالان مدمکی درش کریه اگر لإمرالیه دا حقوق موضوعات لگوری ترکیه هبا جخوی پارازر هر هفته بچوا مالبات بچوا و مافه تلفونه هبا و بکار بنامه بشینه بستاندیا و مافه هیویه ایرو بهاتی گوهرتن که برز اجالان نلورده با يعني امسر موضوعات حقوقي هر امكارن ساعات باخذ اللي براستي وحقيقتها امراليه جي حقوق دركتيه لاصل سياسه ده دولات بوليتيقيه خوين ده نزكاتيا امراليه ده دايا غهرتن ايرو داخوازا قال داخوازا دم بارتي داخوازا دبپ وهزن جنن كل باكور لتواي دنيا ام بكاردكن داخوازا ما افصالانه ازادي ابرزوجا اری سر هفدیتن مافی کو حقوق دوره بجهانین داخواست سریلیدان گلک دوست نه دومدار کردن اما داخواست ما هری سر که آزادی برز اجالام دما کو پیواجی جو حتی نقاش کردن بدوی دولت بخشلی و مافی هیوی وره ببخشین و که دیده و گاویج گلک نقاش حتی کردن کو سکنا مسئله حقوق مسئله سیاسی نه مسئله بازاره دولت نچاره کو مسئله حقوق نزدیک به و لسر و پیاماویا کو بدیت یعنی بدی من جرایا گشتی را ورا پارو کردن ده افدم که درجه ته گوتن هم هزن هنک هزن کردا راست گوتن هم نوا دولت ده افغاتا گوتن کو هنک روزنامه‌گرن علیگرن تکلین آکه پرهی واجی اف تلویزیون ده راست گوت yani gutuk dimen usake çebebe ama Vezaret Adalet edade bir şekilde berseva ko hati dain rastiya imraliye beruvaji dike imrali ju hukuk mevzuat tne kutelgori mevzuat tişteki arabiki yan ne beki qa ihtimal ka haftiya wari belki ev wazir khab khaji qad nabmina ve çava guhartin ne ve navalijnaya وزیران ده چه ببه اما به مسئله ده گوتن هم راستی امرالیه برچاوره در بازده که نه راستی و حقیقته هم جی مسئله کو ایرو پیواجیه که هبه هفدیتنه که هبه پیامه که حق از دیروکی هر کس لبنده به تو مجبوری درفت و امکانی و چی کی کجی اف پیام با آوای کی راستی ولگوری رح پیواجی بگهج جوان راست از بجم برسه کی پردجی دا بود تو تشتکی امرالی ناش به زندانیندن لو ماجی مثلا دیمن در که در و در نه که علاقه به زندانیندن تونه یعنی روشا قانونی یا ایرو یا ترکی علاقه به امرالی تونه برسه کی پردجی دا بود چوینه هیئت امرالی نوا و هفته داد تی بحث کردن تشتکی زلال هیئتونه
havali me ve geriyan amadakari xwedikin yani ez nehane karim bêjim sabah dispa yan rojeketî ama li bendê ku demekî nêz de vê hefteyê de ev hevdîtin bime. Baş e. Gelek spas Malatya'ya baş bu tevlîbûna te. Ez spas dikim dem baş. Dem baş. Gelek spas. Nevroz Uysal Aslan parlamentera Dem Partiya Şırnakê merebû bersiv da pirsên me. Naha li stüdyo Fehîm Işık rojnamevan hevalê me nivîskar bi me re ye. Di vê çarçovê de ev mijara ku me bi Nevroz Uysal re axivî li ser vê te jî godar kir li stüdyoyê min gotinê te pêşî çi ne paşê em daxilê nava mijarê dibin. Yani biraz Nevruz hem Kongre AKP'yi hem jî pêvajoyê ku niha em tê de nitoaxivî. Dixwaziyem bi Kongre AKP dikarin dest pê bikin. Rast yani belki mühim e jî çünkü çima mühim e yani tiştê ku divê derbarê de em zanin qelemşorê AKP'yê bi xwe ne. Yani ew bi xwe hin agahiyan bi dervere parve dikin, dinifsînin. Bahsa guherînan dikin e? Bahsa guherînan dikin. Tabii guherînek çawa. Dibêjin di rêveberiya AKP'ye divê guherînekî mezin çêbe. û her wiha tiştê tê gotin heta îşev êvarê piştî kongreyê hem rêveberiya nû ya AKP'ye hem jî alîgirên Erdogan bi xwe heta vê êvarê diyar bibe bi vê ve girêdayê jî ji sibe û pê ve evê de jî di civata wezîran de jî guherînekî mezin çêbibe. Tabii ev guherîna rastarast nabêjin ev gengeşiyên ku di cotmeha sala çûyîn de destpêkirî û heta niha tê bi wê gengeşiyan ve girêdayê fakat dibêjin ku ji bo pêşeroja Tirkiye ev guherîn pêwîst e. Tabii biraz Nevroz Uysal Aslan jî got yani dûr de ya mühim ew e. Bi rastî jî eger ev tiştên ku li Tirkiye dest pê kir ve sibe pê ve jî diyar bibe. Tena serê xwe bi îrada Devlet Bahçeli dest pê kir ya bi rastî ev aqlekî devletê kete devreye û vê pêvajoyê da dest pê kirin. Eger di navbera aqlê devletê de nakokiyekî hebe ew ê sibe zêdetir derkeve holê. Çima ji ber ku mesela gelek şik ji AKP heye. Te bi xwe jî pirsa xwe di anî ziman te got wekî şantajekî bikartîne. Tirsa AKP'ye gelekin. Çima piştî şer carekî din da dest pê kirin ku beriya jî gelek gendelî û dizî derketibûn holê û ew gendelî û dizî navbênawan û cemaet xira kir bi hev ketin dûre bi komployekî şer da dest pê kirin bi şîrkatiya Ergenekon û MHP pêvajoya şer dijî Kurda da dest pê kirin û heta niha jî de hezaran insan qetil kirine. Tabii divê pêvajoyê de astengiyê wan jî mezin bû. Çi bû? Aboriya wan têk çû. Yani ev çend roje bi taybet piştî ku dijî Tusya de jî hingav hatin avetin tirsekî mezin çêbûye li Tirkiye bi taybet di nav karsazan de di nav xwediyê pereyan de ew li borsayê tesîra xwe nîşan da ew li dolar û euroyê tesîra xwe nîşan da û li wir jî têkçûnekî mezin dest pê kirin. Îja niha li hember van yeka eger aqlekî devletê devrê de be ew tirsa xwe ya pêşerojê bibînin ji bo wê yekê guherînekî pêwîst bikin mecbûr e AKP jî biguhere. Eger ne ew be tabii dûr de nayê wê maneyê ku ew ê şer bi vî rengî bidomîne. Îja wê navbera dewletê de dûbendî eşkere bibe. Yani heta niha em dizanin ku pirsgirêkek berbiçav ya navbera AKP û MHP û Ergenekonî naxuye. Ergenekonî dijberiya vê pêvajoyê dikin.
denge xujî derdixin hem di nav iktidarê de cî digirin denge xwe derdixin hem yên muxalefetin dijberiya vê vangengeşiyan dikin bi taybet derketina pêş ya Birêz Öcalan û banga wî dijniha destpêkirine dijberiya wan dikin fakat eger vana rasterast nava dewletê de bihev bikevin îja wê mekanîzmayên gelek din jî pêre bikevine devrê çi ne ew mekanîzma li Tirkiye bi her cüreyê darbe çêdibe. Yani em bêjin 28 Şubatê darbeyekî çêbû, postmodern bû, pazdeyê Tirbe'ye de 2016'da darbeyekî çêbû, bir şiklekî cuda bû, komplo bû falan bê var ama axir ew her daim li Tirkiye heye. Ev car wê li dijî hev jî bikevin ama li vir Ama sport bêjin artêşa Tirkiye dînemaye artêşa hîro tamamî dibin kontrola AKP'de. Yani AKP teslim girtiye artêşa. Na, tiştekî wisa jî heye. Yani li Tirkiye'ye de yek hêzek tune. Çendîn hêz nava devletê çêbûye. Yani hesap bikin şiriken iktidarı, şiriken hükümeti her vaha mafyayın devleti nafkudu parvekirine. Yani tiledleri mesela Alaaddin Çakıcı derdora MHP bu gava ve pevajo destpekir ba Alaaddin Çakıcı kir nuhaji emledlerin ku naben avanı Sedat Paker'de danüstendeki nu destpekiriye yani devlet hatta bir mafyayan hatta bir çeteyan nafkudu parvekiriye. Denav hezen polisada gelek cüre hezen Dınav devlet edeceği yani henek bir greday AKP'ye henek bir greday MHP'ye henek greday embejin Ergenekon'e u her va tarikat-ı cemaatin Türkiye yani bereteni cemaata gülen bu nuhab çendin tarikat-ı cemaat derketine devlet nav hevde par vekirine yani namayına hukukici bir greday üye tekçuna aborici bir üye ve greday ama AKP imaj edecektir. Çava yani ev partiya ku bikar be serokên artêşekî bi terörizmê suçbar bike û bavêje zindanê weke serkêşên teröristan ev imaj bu sebep ku êdî li Tirkiye zû bi zû darbeya eskerî pêk naye ama çi dibe bi êrişên ferdî suîqastên li dijî rêveberên AKP mümkün e. Kekê xwe tişkî bêjim yani di rojhilata navîn de mevan tiştana baş dît. Taybet pevajoya Irak û pevajoya Suriye ji bo me gelek mînakên baş in. Yani hêzên Baasê li wir bûn. Her wiha destlatdarê devletê bûn. Destlatdarê devletê mutlak hakîm bûn. Çi bi gotana ew bûn. Di sala nû diyeka de Amerîka hat berderiyê Baasê lê nehat hesabî Saddam têk nebir. 2003 de çû berderiyê ji gohê girt Taliye nav çaleki de ditin yani ev heza mezin de saniye ki de felişi şef tekçu nuham revşa Suriyeci baştır zanın yani eğer divirde beguman kanaatamın eveku desti hezen navne teviji heye yani ev tişta tenaseri hoş nişkava despeyne kiriye 2023'de pişti şeri İsrail ve Hamas ve Hizbullah'ı despekir li roşlata navin pevajoye ki nu despekiriye icad ve pevajoye de çıkırın hinde sale embejin Esad ser iktidarı bu Esad tek birin yani baver bike heteşe bxuji baver net kirku ev de dabena deh rojadı je İdlib'e derkevin bere xubdan Halep'e u jur bigijne hatta hem bejin Şabe lenuhar ev şekildin derket hole eko Türkiye jiddi tırsine eko akli devlet eci xıstiye pevajoye bi qanaata min ev yeki icad dve revşede AKP çukas behez jibibe AKP çukas behez jibibe ez bawer dikim ku ev heza tena serê xwe ev hêza tena serê xwe têr nake yani dibe ku nabêna rojekî de jî dibe ku nabêna deh roja de jî carekî de têk biçî yani tiştên berê birabe bîrame dîsa şîrikê hikûmetê Bahçeli bixwe bi yek bangekî got hilbijartira pêşwax demê bikin bi banga hilbijartira pêşwax hemû partiyên iktidarê têk çûn êniha jî ku AKP'ye di meclîsê de li ser piya digire MHP bixuye eger navbera wan de têkçûnek çêbibe
mümkün ku AKP jver zarara heri mezin bibine. Yani AKP bir rengi kişi mecburu. Fakat ev tiştacı rastı dibe madem ez mecburum ez garantiya kuşi bir dest bakım icabı çava ben ve peşerojet bibine. Gelek spas mamste vakta me geleke emi dirêj basa pêvajoyê jî bikin emi basa Türkiye AKP jî bikin naha em derbasê Rojava bibinin biçin wê derê Birêz Pervîn Yusuf hevseroka peyê me raye Birêz Pervîn Yusuf xêr hatî. Davê gelek spas Pirsa min a destpêkê di derbarê civînên we yên hefteborî de bû doh jî me dirêj nîqaş kir bi hevalara bi mîvanê xwe re ev civîna meşhûr ku و پیکانی برای وبریا خسر قصده مسده حمی تبلیبون و نوا خود هنگی هیچتن هن قناعتان یعنی جی وکی بریار جی مرود کره پیناسب که هم به هف شورین د جواکی ده دنگه کی مزن ودا هن چه فکرن د درباره نرینا جواکی ده گلو چوال و وگریا اف انجام جوینین و دم باش جبو راستی جی یعنی سوریا روجاوای کردستانی چارنوسا روجلاتا ناوین دوی دمی دتینی قاش کرن جبو جی به تایبت جبو گل سوری گوهرتن و گوهرتن نوتنی قاش کرن ام جی پارچه کی مهمند د سوریا پیش روجه ده جبو سوریا کی دموکراتیک نناوندی جبو کو ام بکاربن چارنوسا گل و پیکاتن لباکو روجلات سوری جی د ناف سوری ده نقاش بکن اف جبین گرینگیا و دوی مرحله د استراتیجیا ما وک گلن باکو روجلات سوری هات دیار کرن اكو تشتکی نه بوجی لی بله بلکی دنگ ودان کی مزندان بله استراتیجیا ما دسپیکا کوجبو سوریه کی پیش روجه 13 ساله ام لسروان خطا متا کوشتیم دکرت چارا دنا هشمتی دنا سیستم آمده دنا دانوستان دنا دجبو پارچه بونا سوری منی قاش نکریه برو واجیه و ام دویژن باکو روجلات سوری پارچک ج سوریا گشتیه جبو یا بکاربن بگل سوری را به هف را بکاربن سیستمی کی هفگرتی بدنا آوا کرن اما وینی قاش بکن جبو ام بیجن سروریا به آخه چاوی وری پاراستن جبو کو ام بیجن امکانیت و درفت و مادی و معنوی گل سوری وری پاراستن بیک نیرین ورن داین اف هاتن نقاش خطا پاراستن و چاو به گل کرد روشا گل کرد و چاو به دناوی سیستم دموکراتیک ده اف جوینه کی اسایی بوله بله در روشکی کو روشا سوری گشتی نه اسایی نه روشکی نورمال جبوجی نوکرنا ام بیجن انسیاتیفن کو دسپیک چه قصده به مسده به پارتین سیاسی کو ده باکو روجات سوری سیاست خویا پیش روج دانین جبوجی تاکید کرنا و تکس کرنا وان خط قالن وجبو یعنی میرینا گل جید علی ارنی ده حتی دیتن یعنی ما گلک پشتی و جوینه گلک جوینو هفدیتن دناب گل ده جیمتات چیکرن هر کسی دیگه خود ارنی دی بلکی چقاسی جی خواستن رنگه که دی بدنه ده مثلا ام بیجن تنه دخوازن پرزگری که ما وقت باکو روجات سوری به پرزگری که کرد را کون وقت گل کرد چه دخوازن ام بکر همه گل باکو روجات سوری به همو پیک هاتین خو به هر گرکم بفکرن ام به هر نیرو ام به میاری خو بکنه یک جبو گل کرد گل سوریان گل عرب هم ولاتی آزاد و سوری ده چاوری پاستن اما وين نقاش بكن يعني چاوا ما قالن هريمه ما بهفره اف شورج دام خاندن اما بهفرج بو چارنوسا قال كرجي نقاش بكن قالن سوريانجي نقاش بكن باراستنا حمز زمان واين هين ام بكنا باراستن مسوگر بکن د سوریا نهده اما وانی قاشاتا دکن یعنی جبوی دادی که ما نجات پرستی خورد هیا به پارزه تنی ام تد چارچوبا کردی تنی دمینن حتی به دخته کی ناب دولتی جهیا به تایبت علی عرب ده دخوازن تنی به چارچوبا کردی ده آسه بگرن او تنی هون لقامش لو لدیرکی و العمودی و چه دخوازن وقت ما فكي ما نابينا مش بوشار نوسا سوري نقاش بكن جبو قال رقاي دیسا جی از مجبورم تشتی کو نوا جواکی ده تیا خفتن جوا پرس بکم دی برسوا و چت به گردلی وه لی د نوا جواکا روجوای کردستان ده البته هون دیگرن جوینان پکتینن هلوستا وان جدایه لی لدر واجی yani derdore ki berfreh ya kurt heye neteve perver dınavanda gelekin neteve peresenin yani civaka me perrengine yani yek jirrahneyan eve tam dve demi de kul şami derdora heteşi yani dibe kujber tesira Türkiye be
ایرشا لهمبر قصد تی آخفتن ایرشا لهمبر روجاوی کردستان تی آخفتن tam demek وهاده ریوبریا و هتش مشروع نشانده ده سروکاتی جولانی مشروع دیگه قبول دیگه و دعوت روجاوی کردستان دیگه حکمت کنو آوابیه بی و آوابیه بی بریاره و آوابیه اما هون وانا دعوت کن روجاوی کردستان جبو کو دولت سوریه لروجاوی کردستانش خورا براحتی بجیبه به سازی و دزگی هم خواه یعنی ناکوکیه که خویاد که رخنه هنه نواج جواکا در وده هون چه و برسو ددن وان رخنه هنه يعني ام دمكي در نما سوري قال سوري شرك افخذ نما تحمل دكي شركي كو ايدي سوري الهمبري سوريا الهمبري هاف بسجني وشري هاف دوبكي وبالشر بالسلاح وبالتشاكي شري همبري هاف دو بده سجنادن ام دبجن ايدي او دم درباس بيا جرك ايدي ام بديالوجي بهبديتنا بنقاشي ام هبدو بدنا قبول كرن جبويجي ام بخوازر نخوازر ايرو حتى الشيء اللي صار اقتدار الشاميه جبويج بو كان بكاربن الشامي ده نوبونه كي غهرتنو وغهرتني تشي بكي جبويجي ام فكري بن جبو حتى شجي ام بيجن ديالوج ونقاش دس بكن بحمو بك هاتين سوريا نقاش بكن بهبره چارنوسا خو نقاش بكن ايدي دولت تركيا اليكي باود زختل اللي حتى شبكه ام بيجن روسيا وامريكا والطرفكي ضغط اللي مندكي هر وها دخازن ما ببرو ديساني جارك دي وصية سر سوري بدنا أفاكرن لبني جبوي جبوكو أم بكربن ديسا جارك دي صفحة كنو يانجي أم بيجن ريبازن كو أم بدنا بيش خسن ريباز ديالوج ونقاش نجبوه حتى شيء إيرونها أو لسر اقتدار الشامي إدي أم وكر رنج مخالفته هين دست كاري خونه كهين خباطي خو أم بيجن چارنوس أخو يانجي أم بيجن روابونا أخو سوري دنا دا أفاكرن أم همبريا بيجن أم وقبول ناكن هون كيرناين أم درفتي بدنا أم وجه جل سوري 16 سالة ما حم أوايا بشار الأسد ما خواست كو أم بديالوجي چار سر بكر لبري بشار الأسد الهمبري جالي سوري سلاح دا بكرانين أم بيجن الشر دا چيكرن كشتن و طالان كرن و كشبريبون دا فرد كرن جبوه ده حتى شي دا جي إيدي أم دخازن أم بفرصة دي بدن أم وقت جالي سوري إيدي بكونغرين نشتيماني أم بكاربن نقاش بكن بهفرة بدنا چيكرن چي قاسي جي طرفك خورد ناف حتى شده هيا دخازي إصرار بكي بيساجار كدي ما بيشبه بكي د چارنوسو آنجی د چار سریا سوری د جبوه یعنی ام د بیژن ام گلکی د سورینا ام لسر آخا سوری ده نها چارنوس سوری تنی قاش کرن به حتی شیره اوجدر به حتی شی نقاش تنی کرن جبوه ام بکاربن ام فرصته بدنا هوا گل سوری ام گرکه به حتی شیره جی حبیتنا بدنا چه کرن و به حکومت و اقتدار کنه حال الشامه تبری و برن گرکه لفهاتنا کی سوری وری چه کرن ام ایدی او شرنا حال القرق وزاته مشاندن شر تشرین ته مشاندن شرکی سوری همبری سوریا سلاح دن شرکی به معنیه شرکی داگرکریه به دست دولت ترک چه کرن و معنا خوانینج غیری کو ام دخازن دیسا جاره کدی هشمنده داگرکرنه سر ما بدنا فرض کرن فجبوه ام دیسا جاره کدی بوه نیت تکس کرنا کو خواسته کی موک گلن باکو رجلات سوری ام بکر سوریا کی آرام ده سوریا کی به دیالوگ به نقاش به ری قانونی بریا دستوری ام بکر من هبر نقاش کن ام چما بالشر لسر ما شر فرض دکن ام دیسا جاره کدی مخالفت بن دیسا هزکی روايه يعني جينا روابونا اوت بيكانينا بيفان ديمقراطي لسر عرضه جركه او روان بوني بدنا تشيكرن جبوه يعني فرصه كجبو حمس سوريا جبو حتى شي جبو كريان خوين كوبرتين ناسكرن ام بيجن هشمنديا اور پرست و هشمنديا کشتن و قتل کردن دایی مشاندن ام نکارن دی سجاره کدی به هشمندی سوری بریبه ببن و سوری ویرنگی نکاره سوری نه ادلب باجاره کی بچوکا چاوکاری بو تب ادلب بریبه دبر تی نکار به سوری به هشمندی بده مشاندن جبو دماکو ام دبیجن ام لتپی روز دکرام خوازم تواری باکو رجات سوری جی زیارت بکش بکو راستی بچاوی خو راست ببینه سیستم دموکراتیک اكو باکو رجات سوری هاتی آوا کرن حسانه و دکاری کو سوری گشتی جه سیستم ری آوا کرن قلب خو خبره و ببیگه بلا گلن سویدا سیستم خو بدنا آوا کرن و خبره و ببن بلا گلن لادقیه خبره و ببن بلا گلن باکو رجات سوری خبره و ببن لبلی به هف سروریا ولاجی بپارزن نشتی مابونا ولاجی بدنا پاراستن به هف هزکی
جی هبش بدنا آواکرن پاراستنا آخا خو بکن ام بویرنگی ام دعوا دیالوگی و روابونه دکن ام او گوتن و هلوسته کو ده دیار کرن گره کل سر عرضه وره پیکانی بلکه اخافتنه خود گله کی خود دموکراتیک بدنا دیار کرن لیبل سر عرضه دی ساعینی کریارن کو به دستن هزن وین للازقیت مشاندن لحمسیت مشاندن اف کریار گله سوری قبول نکه جبوه ام دخوازن سیستما کل باکر رجات سوری هاتی آباکرم همو پیکاتا به هفره خوشیان دکن برای راست راست ببینه و ام جسوریا کی دموکراتیک نناوندی به هفره بدنا آباکرن ام پارچابونی نخوازن ام دخوازن به حتی شیجی اف سیستم وری آباکرن باشه گلک سپاس دبه کو راست پیش حکومی وانجی هبند درباره ریوبرین خسر ده پرگلاوی ده برئیس پروین یوسف حوالی من فهم اشک الاستودیو آماده کرم که برئیس فهمیش برئیس پروین یوسف تب خیراتی لی خواستم پرسکی کرد بپرسم ده تکلیه و حکومت نویا سوریه ده تشیه ده مرو دکاره بیجه کو براستی جی ستاتویا روجاوای کردستانی ستاتویا باکور روشلات سوریه خطا سوره او خطا سور کو فشلی دوی روشه کی دن درکه و ارته ده ستاتویا درباره ستاتویا روجاوای کردستانی ده اون چه ده فکره؟ راستش خو ما خطا میاسور خطا روجاوای کردستانی سیستما خسریا دموکراتیکه سیستما نناوندیبونه او اساس مامین دیجبو چی دیالوگ و نقاش بدنا چیکرن لیا اساس هین نقاش چینه و هین او دیالوگ راست راست و ریوبریا خسر و هتش راست راست به هفر نقاش بکن چینه و هین وقت سیستم کی امبیژن آواکر و سیستم کی دموکراتیک و به هفر بکار به حزب سیاسی را نقاش بکن او دست بینه کریه تاني ديالوج تين شكرن ده أصلا لشكري ده أصلا قصده و هتشي بخارج بو آلية جبو برزجري كروجانة درد كevin مسألة تشكدارين وشر وإيريشن جبو تاني ده آلية تنسيق ده هاتي شكرن ليه آلية سياسي آلية دبلو أمبيجن ده آلية چارنوس و دستور سوری ده نقاش بواکر رجلات سوری ده نهات شکرن يعني مع الاسف هزکی کو هز سیاسی نخود قبول نکرد پارتیان سیاسی نتنی باکر رجلات سوری ده سوری گشتی ده جی او کنگرین دخوازن بدنا شکرن به کسایت و دعوت دکر ده بیجه تشتکی ده ناو سوری ده ناو پارتیان سیاسی و امبیجن هزن رخصن کرینین ام به کسایت داره به دوباره ناو چیه روشنبیر اساس دکرن و ام به کسایت شخص و امکانیات شخصا را نقاش دکن فایم وقت با کروجات سوری خطا سوش ستاتویا کو ام لسر اساس بگرن ریوبرنا گل بخو خبر ریوبر بکاربن همولاتی آزاد بدنا پاراستن و هر وها ام بکاربن گلن با کروجات سوری او سیستما به پرنگیا هی ولی ناف قدوری آواکرن و هبون حمو بکاته دناف ریوبریه دهبی اف دبی ناوی ریوبریا خسر به دناوی به رنگ ناوی ام بکار به نقاش بکنن لی ام سر ناوی ام نبی نقاش لی دما کن دیالوگ دست پی بکی دیالوگ سر اساس ریوبریا سر اساس پیکاتن قبول کردن سر اساس هبونا گله کرده گلن عربه گله سوریانه گلن پرنگیا هی وری پاراستن امیل سر به خط تصور و اساس به ل برنگی کی امبیژن استاتوا اتونومی بیانجی برنگی کی سیاسی ان جریبریا خسر بخاب خاب بنا ام دکارن وکیلی بجریبا ام چی قاسی بکر دموکراتیک به سیستم سوری بکنه دموکراتیک بون د ناف فرد آزاد ریوبریا آزاد ام بکاربن وی لسر بدنا قبول کرن لادیسا تکز دکم کو حتی نهاد آلیه سیاسی را تديالوج تنقاش نهات يتشكرن مع الاسف حتى نها اصراراوي لآلية لشكري ده آلية امبيجن بي بدنا راغاندن تاني ده خوستكي وان تزگركي وان اي روجانه درد كevin چاره سر بكن و دوجي ذاتن هون گالي سورينا چارنوسا سوري چاو بهون جي وكانه ام پارچه قاسی امبیژن بیچاره نه لیبلی ام دیویژن برادر باسی با کروجات سوری به اف سیستم هاتی آوا کرن چاوی خواب ببینه پیک هاته چاوی خواب ببینه ریوبری و سازین هاتین آوا کرن راست پیره بینه بواره نقاش و دیالوگ بواره چاره سری نقاش بکی به چند شخصی کل دوراوی کرنه چنبر چاره سری بیرنگی نای چه کرن همو ریوبری کن هات دین تعیین دکه هزاوینه همو عسکرن همو برینها
ام بیژن به هشمندیا لشکری خدانه جم ده سالانه د دوه هزه دبون بناوی جدا جدا ده هاتن بکار ایرو او نکارن شام بره بره او نکارن سیستم کی دموکراتیک جبو سوریه بدنا چکر عنجق سیستم دموکراتیک اكو ام لسر تكز دكن بجال سوريا بحمو بكاتيرا بهفرة ديالوجي كي راسرات ببارتيين سياسي بجال رخصن كري بالسيستم هينرا بارفكرن وري تشيكر İzna Bedran az perseki dijibikim jberku mijareki gerek mühim vrasti yek divan hevditin and zaxta devleta Türk çıkası du çende hane rayadereki Ameriki got kud danustandina heteşev qasadeye de taybet navi qasadeye de di qasadeye de em piştkiriya qasadeye dikin ev ya un çava dinirxinin ev ve gotin teve vateye ku ev piştkiriya statüya Rojavayê Kurdistanê ango Bakur Rojhilatê Sûriye bikin. Yani işkere ku müdahale devleta Türkiye ki heya جبر کو تنه هفدیتنه کی راست راست به برز مظلوم عبدی و احمد الشرعري هاتن چیکرن و بهزا ناونکار کو ام بیژن فرنسا و تحالف بهفره او جبین دانه چیکرن له یعنی دوی جبین ده بریار او بو کمیته ورنا آوا کرن دیالوگ بردوام ری کرن هم عالی سیاسی ده هم عالی قانونی ده هم عالی عبوری ده و کمیته ورنا آوا کرن هر کمیته کی حموداتین هی نقاش بکن و بگه اتفاق کی بيشتي وي هفدتن هاتن هاتا تشيكرن او قميتا ورنا افاكرن لي جوي هفدتن شوندتر تهفدتن دنا هاتيا تشيكرن وتهرب دكي اف ديار كرن كو ضغطكي مزن دولتا تركيا يعني دولتا تركيا او اف نجارك ونددو وحتى هقلك رايدار هتشي بخوا لسر حسابي خوي تايبت دارينكو امو دولتا تركيا بهم فكر د اليه نافاكرنا سيستمكي كردي يعني هرمكي كردي بدنا افاكرن يعني دخازن مساجا بجهين دولتا ترك ويرو ام وقت تفكري ام دفكرن ام يعني دي سنه رزابونا دولتا ترك جيان دكن يعني ويا دكي هيا بس جبوجي او انسياتيفا بجبينه دا اعلان كرن ياكو او خالد هاتنا زلاكرن جبوكو ام بكر من ضغطا دولتا تركي راكم سر هرمي خوا بسر سيستم سوري گشتي ضغطكي كو ان شمان حتى انها الشريك فرق وزارنا هاتيا سكنان الشريك تشرين هاتيا سكنان شو مصلحتها قال سوري هيا اب دي ديار كيف ضغطك دولتا تركي نه تكفيديا هذا الشيء ونجي هذا الشيء بشاره دميني يعني او دما كون هاتيا ونتلودرش او شريكيه معناه في شريكيه ام حتى انها شري هبونو قال باكور رجلات سوريا استاتوا باكور رجلات سوريا هذا الشريك تشتري دي مشان او ضغط او شريك تشتري يجي هاتوا سكنان وبالجالي سوري بهبره ودست خطو كان جبو حكومته جبو افاكرنا دستور جبو افاكرنا ام الى الشر بسكنين جبو ام او جبين عمل السربي تكسر افكر بنحموها ولدان شر بدنا سكنات ام وجالي سوري بفكرنا ام وجالي سوري بهبره تاخذ نقاش بك ام نبزغتا دولتات وستكي دولتات تاثير جالي سوري تشدخاصي انا ها نهتشا داخياني خو راست راس دي جبو موقفي خو ديار بك جبو شريك ولا تشرين تمشاندن ونجي ام بيجن راست راس ردك ونجي قبول دك شد دي ديار كرن فبيچاريا همبري الوسي دولتات تركو خويا يكو هزن حتى نهات شتين كو دولتات ترك هزاوي هي بسر هتشا ضغطك دي مشاندن او برخدانيا قال من هذا رابردك جبركو ضغط دولتها ترك ناخذ لسوري دا اراميك وري افاك جبوكو ام قالن بروجات سوري تاتوا اخو اريبكن اكبر قطاني تمشاند جبو هبونا اخو ام وي برقطاني دمشاند شقا ام اصرار دك الاستيالو لسر درباسي هريمه مبن ورن هريمه مدا كوميتي ورنا تشيكرن ام بهبر ايدي بي او تشيك ورنا سكنادن غيرك تشيك لسوري دا جبر ارمانجا قال سوري بكردي خو عربي خو سوريان خو هلوشاندنا سيستما ديكتاتور سيستما كو لسر قال سوري قتل عام دانا مشاندن انا او سيستم رابويه او ديكتاتوري رابويه او امبيجن هيزا بعسا كل سرما سيستمك دافرت كل رابويه ايدي حجتها الشر وكارانينا شر تشي هي زخت دولتها تركي نتشتكيت سخت دولتها تركا هشمديه داگر کرنه دخواه ویدره دا پرسکیدن مجبورم بپرسم هند بیجن دیکتاتوری زخت رابیه لی دیمنین کو جا سوریتین وسا نشانه ده ایریشن لسر گندن علویان لتارتوس
دردور الاسقیه دیمن کوتین چقاس راستی نشانده نزنم اما دیمن جدور بعض نجداترن جالی هت شبته پیکانین راست بيجن وتقلق ديمان هنا نهار ندر خستنجي زختك هيكو او كريارن هي ناينه مشاندن يعني اول بدران راستيا كنت درباسي الشامي ببي بصد حزاره كارمنج كار هات ندر خست تانيج بركو بري سيستما هبو سيستما بعسي بود مجبور بو ملتك جبو كور جيانا خو روجانا تامين بك دي سازين دولتي دبي حتى ش سازين دولتي خراكرنا مثلا نا راكرنا بشار الاسد وسيستما بشار الاسد سيستما دولت اكو دولت خو تناس كرن بهفغرتنا انجي كاري روجانا اي قال دي مشاندن يعني مديريه خستكي وي تشي زحم او خو لسرگر بده چه او دانه گوهرتن به صد هزار کارمند دانه خراکرن کریارن راستیجی جدر وی مروایه جدر وی اخلاق جدر وی و صلاحیاتی کو دولتی کو مؤقت کو بکر به بیجن حکومت کی دمکی بده آواکرن و جبو کو بکر به ریوبرنا خو بده مشاندن او حتی شجی و سیستم آنها سر اقتدار کریارن گیرنگی مستر ده مشاندن ایرو د سوری گشتی ده درباز ده هر کسی دبینه سر اقتداره غیری گلی سوری ج ترکیه هج مصری هج اردنی هج هر کسی اکو ریوبریه ده ناسنامه اجدر و سوری سوری شامه ریوبرتیه دکن گلی سوری ته فصل کرن و ته کارت درخستن و ته امبیجن پیشگوه کرن به دیالوگ نها دخوازنه بدنا چیکرن به فردار شخصی کل استانبول به 3 سالی خل استانبول جیان دکر یکی لاوروپا نزانم چند ساله لجیان دکر دخوازن بوه دیالوگ بناوه گل سوری اکو تبی شورشی بو اکو خاصیه گوهرتن و گوهرتن چه بکی اکو نها امبیجن لبندا و روجی بکو او سیستما دیکتاتور وری هلوشاندن نها سیستما بعثاتیه گوهرتن لبخوره سیستم و هشمدیه هی نهاتیه گوهرتن دیسا عینی سنی بری بناو شیعی بو انا سنیه و شر طائفی دخوازن بدنا چیکرن جبوی او نیقاش و جبینا کو امدنا چیکرن امد بیجن 13 سال شورش لسوری دست بکر لی امنیکار جره بیجن لسوری شورش بو شر نافخوی و شر اقتدار بو لی لباکر رجلات سوری بی پیشنکیا رجاوای کردستانی سیستمک هات آوا کرن قاسی رزگار کرن آخه گل رزگار دبو قاسی رزگار کرن آخه جهشمندیا داعش و هشمندیا بعثیا ام بیجن جهشمندیا کو سرمد هاتان فرض کرن تراکم سالا بو به وان 13 ساله در ریو بریا خسر قریب کو همو پرزگرک ناف خدا بحاولن چاره سر که بروجره با آواکرنا اکادمیا به سیستم دموکراتیک به پیشکیا جنا آزاد به دیالوگ داخلین هاتنه چیکرن به کمخابات مزن مدانه چیکرن به سازین اولی دموکراتیک همه ری بازی کو دموکراتیک رنا سوری وجبوی هم دبیجن بلا جاره کدی بلا بشر نبی ریا چاره سریه بلا به دیالوگی به بس آواکرنا سیستم افکریاری هایت چیکرن گل سوری حمود بینه و امجیر تجاره قبول نکرد ام وی رنگی تجاره نکارن به سوری دا بدنا قبول کرن و نای قبول کرن جی راستی یعنی ام بیجن اندامه کی ترافیکی بو کاری خوی ترافیکی دمشانده ایرو هاتنه سیستم ترافیک کام دانه گوهرتن و شخصین آدینه نه سوری نه ترافیکا یعنی اف سازیا انی بچوک د سوری دا سازیا ترافیک گوهرتنه سازی کی خو انی ناور و جعدي ده دمشق نزاني اف جنسيه واكينا وافشنا طبيعه سوري بقدور جبوه ام وقت قيادجي وقت بارتيان سياسي لفدري ام في راست شوبينن ام قبول ناكن ام ردكن ام تجاره نكارن اخوا جزء كي ينجي طرف كي جبه اقتداري ببيني ليبلي ام دبيجن او دركا بيرنگي به دیالوگ بده چاره سر کردن جبوی هم دبیجن اره آنات سر اقتداری هاتنا تا به 11 روزه ده به چره بازه به کیجان هزی به کیجان قوت اتحادی ام و نقاش نگلی ام دبیجن آنات لنا حال سر اقتدار الشامي جبوی ده گرکه ایدی سوری برو بگوهرتن هری شروری سکناندن ام بحاضرن بحمو اوایده نقاش و دیالوگ بکن جبوکو ام ریبازی چاره سری بکن ارمانج ارمانج نه ام ببنا جزء جوان كريار ام نبن طرفداري ام بيجن فان كرياري كل سر جالي سوري ده ام جالي سورينا و جالي سوري ده باريزن يكيتيو هاف افريزيا سوري ده باريزن و اف كريارين كل سر
gel Suri li Hamse li Laziqiye li em bêjin li gel tê meşandin tijara di pîvana de nayê qebûl kirin û kesek nikarî qebûl jî bikî lê ya ku tê qebûl kirin ya ku tê niha çêkirin gereke em şer bidne seknandin rêbazê çareseriyê bigerin em bikarbin tesalûhekî yan jî em bêjin bixwara yani gelê Sûrî gereke êdî safheke nû ji hev re bidê vekirin yani ez nikarim bi vê zihniyetê careke dî dîsa bi şer و اف شريها ديسا بالصاله بدها صاله درباس بي ديسا بحصل حزاره كجبر بي ديسا صل حزاره انسان ورنا كشتن وندابي كي ببن اف كريارينها جبوي يعني انسياتيفه كيكو ام بكاربن رولكي جرينج دفي مرحله ده بكاربن الريا راس بدنا بري بيشيا حكومتها سوري وقال سوري بكارب بهبره تصالحه كي بدنا افاكر بدنا تشكر شو سدمي رخنين درواجي دوی چارچوبه دابون یعنی مرو زوب زو ریوبریا ایرویا شامه مشروع نشانه ده خویای ناموستا به باره ریوبریا و گلکی گرانه هون مجبورن د جوینن به شامه را دی مسئله علویان جی داین سرماسه مستفهم میشه دوی چارچوبه ده تشتکی بخوازی ببیجی پرسکته هبه پرسکی من هبو براستیجی و هلوستا هزن ناونتوی تایبت جی کوالیسیونا دیجی دایشه د پیواژوی سیاسی د وچ باندور بکه بلکه مبرسی وایجی بگرتانا باشه یعنی پشتی گوتنم برس پروین یوسف درباره روجاوای کردستان دیانجی درباره سوریه در نکارن تشتک بیجم راستی جی آگاهین تیرو تجینه شروعین تیرو تجینه لی او هلوستا براستی جی هزن ناونتوی جی مهمه دوی واریده اگر او پشگیریا هتشه بخورتی بکن اویج بو پیشروجا سوریه جی خطره کی مزم بخوره در نخه گلو براستی جی پشگیریا وان جلای سیاسی و جبو ریوبریا باکور روشلات سوریه چیه؟ يعني هزن هين هزن ناف دولتي كو هين دسبك داخيانيه وادجي وكارو خبات دنا مشاند داليه همه هولدان جبوخ تنكرنا داعش ليش بو چارنوسا سوري ستاتويا باكروجلات سوري دبي ام دزانن كو ايرو سيستما كل سوري گشتي تي مشاندن سيستما يا راست يا باكروجلات سوريا اللي بلي ام جركه باليكي سوري ده درباز بند سوري ده ام بهب كان جبويجي هولدان وهنن افنكاريه دكن او هولدان خورتن بتايبت ولاتي فرنسا مثلا ام بيجن قالك هولدان هنا كو الشر نقبه ام بيجن هتشا وهزا قصدي نوي تشيكرن ده اصلا ديالوج ده بد اصلا اتفاقي ده بيجي اليكي ده ام بيجن دشوبينن اوجي دشوبينن نرازينا او حمك كرياري كوتينا مشانن راست راس دشوبينن شخوا دسبيك دجي اخافني خو دجي دانا ديار كرو حتى رجا ايروجي وددنا ديار كرن ام في هزي او في قوه دشوبينن شقاسي دكارن گوتنن و كرياري وان سر عرده دنا بيغانين ام نكارن تروابوني بدنا في هزي حتى كو ام راستي وحقيقتها كو دخوازن ديمقراطيش بو سوري بدنا افاكرن ام نكارن تروابوني بدنا حتى انا عقوبه سر نراكرنا حتى انا قال لك شرط ومرجع سوري ده عقوبات هذا يعني هن او عقوبات سروان ندان يعني دشوبين هر كسقنا شعب لسوريا شعب لسر باري او حكومتها شامجي قالكي جرانا وتشقاسي بكر بنوي باري درب كذا حموجين هذا شوبين شقا ارمان جامش بو في داخياني ما في داليد او خالي ما زلال كريج بود في تشارش في يعني الدنيا عالم اللي شعب لسر سوريا جبو تشارسليه ام شر بدنا سكناندن ام نقبول كرنا ام بدنا سكناندن ام جرك بقال سوريا بيشمديك سوري جبوكو ام بكاربن ام بيجن زختن ابوري امبارغو هاي لسر هرمي ام بحمي راهجنده بپیکانی استمکی دموکراتیک جبوکو هر کسی جهان ایدی نما بيجي لسوري ده كتير دروشه کی ختمانی ده آلوزی کی بیچاره ام هزه کی ام دکارن چاره بگیرن دما کو ام چاره بگیرن لباکر رجات سوري چاره هي چمتنه دفي دري ما ود كرد العرب نكان بهفرجيان بكن سني وعلوي نكان بهفرجيان بكن اذا سوريانو ازيدي نكان ايرو لباكر رجات سوري نمونه کی پچو
دكاري السوري جشتي ده ببين مناكي مزن وريب عيني بيكاتين كل باكر رجع جان دكان او فرابون او السوري جشتي ده هي بالشامي ده علوي انا بالشامي ده سني انا بالشامي بقدا كرد هنا تاخين مزن هنا بسد حزار مالبات المي كرد هنا الودري كرد بلا بهمولاتي كي ازاد الشامي ده ازاد جان بك نتني مش بو قام شلوج بو ام دبيجن دماكو ام لسر بعربي بجن مواطنه حره ام همولاتيه ازاد ام قال بكل ام لسر كزك از بناسنامه خويا سوري لقام شلو لديركي والشامي والحلبي بكروي ناسنامه خويا سوري جيانكم واز ناسنامه خويا نتبجي بورقه بالكرمل جبوي ام يعني رايا قشتي بنا دولتي حمد الشوبيني راستي حقيقه ما رسال عردجي تشوفيني اوانجي دبيني حمجي ضغطك ام دخوازن بدنا تشيكرن جبوكم حتى شي بينن حتى ديالوج داج خطا دولتا تركو هزن کو دخوازن آلوزی کورتر بکر و بیچاربونه بدنا آواکرن ام دبیجن ام هزکی بیچاره سریه بگیرن اف خالن کو حکومانه سر دکن ام دکارن سربان خاله لبدو بکن ام دکارن به هبره چه پرزگرک هبن ام بسر ماسی ام به هبره نقاش بکن دیالوگ دو مجارکت چاپمنی فکر و مرقتکم یعنی راستیه و مسئله چیه؟ سوقیت پترول دست به کریه جروجوی کردستان بر به سوریه و راستیه و مجاری چیه مامسته؟ يعني او هون ذكرنا بريا فرز نكت مداتاي تفاصيل ولا او جريداي وجبين داخيانيا كو مسدا وقسدا دا انه اف سروري و امبيجن امكانيات درفت المادي و في ولات سوري جشتينا جبو يجي ام فكرينا وك جارا يكي غاوا يكا او داناوتن ما جو ام مازوت و بترول هي سوري جشتيه جبو يجي ام فكرينا جبوكو ام درباسي شامي جيبكم درباسي ل ام جرك الهبكن وقافكي يكمين بو قافكي ام بيجن داتاوي هين نهات نزلال كرن جما بخور رجله بيكاني نوان خالابو يعني وقافكي يكم بو يعني ج تماشاوان ام پرسنه مستفیم پرسیتتنه بن تماشاوان ام پرسیتن شرطن قصدش بوله هفکرنا به شامیره چنه اگر مرو بکر به ریز بکه شرط وان چنه اوجی زلال ملت خوازه فهم بکه تی گوتن قصده و شام لسر هندشتان لحف کرنه میناک لسر پترول لحف کرنه انرژیا روجاوی کردستانه وکی دین شرطی که ام نزانن لسر لحف کرنه چنه دبی اگر ما مست بکر به برسف بده برایز پروی یوسف يعني قصده قلت دا استا هيزكي باراستنا جل يعني قصته يعني ظرف ومرجي هاتينا افاكرن بجلن هرميره هز مزن بويا امكانيات ودرفتي ويشي بونا ايرو هيزا يكمكو درجلاتا نافين دا كو اوقاسي هيزا وي امكانيات وي درفتي وي هنا جبوي هم جبو باراستنا هرمي دالي شرن ترور دا شركة تحالفية ولاتن ناف دولتي ام بيجن دشر داعش لد تشيكرن جبوي هبونا قصده هبونا كي اساسيه ضد سوريا بيشروجه ده هبونا كي كو خسربونا ويجي وري باراستن جبوي وك خالين تفاصيل وي از دكارن بيجم هين لحفاتنا هاتيه تشيكرن يعني او هتشد بيجي جرك تشك دينه او توليمه ببوك اندام نوك هيزكي بريخستن كيري بستاتوا هبه وببارزه خسربونا خد علي هرمي خد ببارزه افقط نقاش نهاتي كرن نقاشا يكم بهاتي تشكرن او جي جركا ام وك فرد تبلي هذا هذا شبابا وهذا دبجن هذا ولات السوري لما وك جمع خطا صوره دانينا سلاح جي وامبيجن بلافكرنا هذا قصده اكو هزا کو راستيجي خدي امكانيات وخدي شربان خدي پرورده اکادمیه هنا بيجن قال لك امكانيات ودرفت دستنا يعني خطه کی صوره راستيننا تكاري به هزا کی ج سوري ليه خسربونا خد هرمي خدا بپارزه حتى سوري گشتي دجي دكاري به جزء کی اساسي ج پیشروج سوري يعني او از تمام انا بيجن او تفاصيل لفهاتن انها تيجيش بل لفهاتن انها تيجي حتى هذا ديالوج محمد اصلا ديالوج هذا هي اصلا اتفاق
و ام بيجن الهبهاتن امزاكرن ودهز الهبدور تشتكي ولون هي نهاتيه تشكرن حمن ها ديالوجن وديالوج جي تاستكي جلكي بيجدنا وديالوج باش تينا مشاندن يعني ديالوج نهاتيه مشاندن حما جبوك وام بكر من قبول كرنك شي بكن ام نهل اذا الشر انجي ام بالشر هبديتنا بدنا تشكر يعني جي بالشر فرزقري قشر سر بكن جبوي حتى نها هذا قصده بهتشره باقتدار الشامره ديالوجن او ديالوج استكي باش دمشي مبادره يعني انسياتيفن اجبو مازوت اجبو بترول اجبو امكانيات اجبو او حمل نقاشن لوقت اتفاقي استراتيجي وبيشروجا سوري ده هين اي داوي نهاتيه كرنا بحمه نقاشن يعني جبوي ام نكر بيجن بسربي هبدو كرنا يعني سباوي هبناكن حمل نقاشن او نقاشي زمين دا افاكر بو اتفاق بيشروجي جالك سباس ما مستفهم فرصة تنبأ فرصة داوي بكم جبركو بريس بروي يوسف برنامه هي تبي بتشي تشتا هري زيادتي مرخ كرن دنوا جوا كده هلوستا نتوا عرب يال روجاوي كردستانه يانجي يال ريفبريا خسر لهمبري و چوايه tam pişti ve helveşina rejima باس يعني قالن عرب راسي بالصالانه بالطيبات قصده ده دهان يعني جاب ذكرن بيجم نيفي عرب وقرتين عربا بعشيري واين هين حمي بهفره سيستمك دانا باكرن اري دنگه و قطبو سريدا بگرم باشتره مسئله کی گرینگه يعني هالوستن عرب رغم قدرتك مزن لسر جلين عرب تكرن دالين نجات فرست هذا دالي دولة تركيا دالين حتى شدجي لسر وقدرتك مزن تشكرن ل جلين عرب تايبت ايكو باكر رجلات السوري ايكو مرجان كلي بهفره تفي لبريا خسر هنا بهفره قصده مدايا افاكرن حتى نا جهه سباسكي وجهه بيروزيه ورغم يديسا تأكيد بكم زختكي مزن لسرواتي كرن كو و كرد برزگرك يا كردية بلا برزگرك خاطر سر كن ام سورينا و ام گرك بهتشيره ببنياك و ام خابكنا طرفدار جبويجي راستي جي هلوست نشتيمانينا هلوسنا گلكي خورتن بتايبات عشيرن عربا هفگرتنا خود شيكرنا ام بيجن لكيلكي قصدنا لكيلكي يفگنا و او آن هاجي چاو ام بيجن گلي كربري خودنا سداتشينه بهزاران ام بيجن همه بكاته بهفره ايرو برخدانيه كنها ل سداتشينه دمشان هلوستا گلي عرب جهه سپاسيه جهه بيروزيه هلوستا کی نشتیمانی مچاو بهفره خوین دایم بهفره دست شورش کیره بهفره استمک دا آوا کرن او جی عینی وسی هلوستا ددنا دیار کرن دبیجن اول هون نقاشش بو کردیش بو دیالوگا کردیش بو بکمش بو مچارنو سما گوره گرک ام بهفر باشقه ام نچن بشامره بهتشره نقاشا نکن چار سریه ما بهفر جبوجی او جبین جی ده هات تکسکرن کو شانده کو هر شام دیالوگی ورنه چیکرن و به پیکاته بهفر هرن چیکرن ام سیستم کی هفگرتی هاتیه چیکرن همو پیکاته بهفر لباکر رجات سوری سیستم خدای مشند اف سیستم وری پاراستن و ام تجاره جبدوناينا پارچه کرن چاره نوسا مبهفره و چاره سریک جهه بهفره و شرک جهه مبهفره برخطانی خوشی بدنا مشادن حتی انها برخطانی و هلوست پیکاتن عرب جیب دوی آستیده و رغمی دیسا ترکز دکم ضغطکی مزن لسر گلن عرب تی مشاندن و رغمی ویجی راستی جی برخطانی کو دنا مشاندن هلوستا کو درد کوی دیار دبی راستی جی جهه پیروزباهی کی مزنه البته هولدان پرووکاسیون ام جید بهیسن گلک سپاس کم برایس پروین یوسف برسویم پر شفاف زلال بون پرسیمه او قاسن اگر گوتنی و داوی هبن ام بگرن وکیدن ام خاطر جواب خواست داوی ولا ببورن پس وقتی که درشتم پر هیا و از دستور دخوازم ساعتا و خوش گلک سپاس کمش بو تبلیبونه و برایس پروین یوسف هفسروکا پیاده بمرو سلام سپاس نها حواله فهم اشک امان بتنه الاستودیو دوی چارچوبه ده از شیروا و مرختکم تکیلیا قصده به هتشیرا تکیلیا رو بریا خسر به حکمت نویا شامیره و بر به کدری و بچه هتشر حد ناسکنه لاصقیه ترتوس ارشی علویان دیگه یعنی زختی جدی هه
و یا باری رهبری خاصه جی گرانده که چونکی جالیک و گرج بخواه بکه و نبا هفدیتنان جالیک و جی دوی مخالفتی بکه لدش در که به مافی مروان بپاریزه مافی جنی بپاریزه یعنی باری رهبری خاصه تشتی که مروف جی هیوید که مینا چیانه یا تشتی راست قیاد که و باوریا مج رهبری خاصه هیا براستی جی هم جلای عسکری و هم جلای سیاسی و جسری و حتی نها پولیتیکایی که پر هستا دمشینن یعنی اویاش کو و دیاره اویا هی دماکو امبیجن حتی شج ایدلی به درکت بری خدا حلب دیار بو yani qeten bir nekin biraz mazlum abdi xu eşkere kir gote ku Rusya hat jimera got ku ve hatta irişi Halep'e bike hunji pişkiriya mebkin gomelur red kir tabi dibejin ku ve agahiya devlet at Türk dayemet le dura qanaata min eva ku pişti hatta des bi meşekir vade ki gelek Kürt'te vaktaki velek gerek Kürt'te çoğuş nişkava Şam'e derket. Eviyacı bimin danişandan ku yani eci dve kanaat edem gerek kesin ku dve kanaat ede heye heteşe proje ekiye. Le ev proje siberoj ve çava bu gohere. Brastici nuha mesela embinge heteşe zanın. Je cephetül nusrati. Je kaideti, el kaideti. El-Kaide de tevayı cihan ede bingeha rekstinin tundrev ye İslamine. Yani her ideolojiye radikal El-Kaide ve belave dünyayı bu. Yani Daesh 2004 de erişeki bombeyi le hevleri pekani gelek ciha. Gelek revebrem pedeki gelek ciha tabi Sami Abdurrahman Kuji derdevan bu Kurdana çiye mehinci faham nekiriye. Derdevan da slattariye. Tana seri xud xwazin yani şxu pevtir tu ideolojiyekî nas nakin îja berê ev xeterek bû ji bo hemû dewletên Ereb yên rojhilata navîn jî bi taybet ser Suudi Arabistan ser Emirat ser Qatar ser Qatar û êdina jî xetereyekî bû îja heteşe qenaata min e ku bi rengekî dixwazin ji wê نيرين او يكفن درقم دبن كنترولا عربستان السعودي ده برنگكي وي كدي بكن اجا tabi evya gengeşek navvan de ji vekiriye biraz Pervin Khan ji balkışan go gelek hezen cuda nav heteşeye de henek hezen nav heteşeye de nuha colani ve kain nişandadın Dijberiyayı dikin. Çima dibejin ku ev teslim buye. Teslimi ke buye? Teslimi İsrail buye, teslimi Amerika buye, teslimi Arabistan'a Suudi buye ku van hezana hemu her vaha dijberiye Arabistan'a Suudi. Çünkü ideolojiye ha tavizan de. Tabii tavizan ciddi. Yani ev kravatlı xo kırıcı biseri xo tavizeki mezene dibavandı. Cemal şora şekpir mezene. Yani hıyanet ek mezene. Hıyanet ek mezene yani bir havayı hesap ki ica peşeroje de brasti ev proje ve çavabı eme behevre bebinin. Nuha mesela derde Türkiye'ci tiştekidine. Türkiye rast dur yek tiştek duhazı. Hun çid bin bibin. Duhazın bibin El-Kaide, duhazın bibin Daesh, duhazın nizanın bibin Koleya, Arabistan'a, Suudi ile yek tiştek nekin. Statüye ki kurda bir alur çeyrebe. Bırak Kürt diye xo nebine. Hemû hewldanên xwe jî ji bo wî pêk tînin. Niha mesela di fermiyetê di tulê binerî, di hiqûqa navnetewî di tulê binerî, niha kêm zêde bi çawayî bûyî hikûmetekî li Şamê çêbûne. O bi rengekî em bêjin serokkomarî jî hate tesdîqkirin. Colani jî serokkomar e. O hemû hêzên ku niha bi girêdayî Tirkiyeyê jî çûne Şamê biat kirin gotin em jî daxilî artêşa Sûriyê ya nûne. Newsa ye. Wê çaxê ji alîkî ve diyalogek navbera rêveberiya Xuseriya Bakurê Rojhilatê Sûriye heye bi heteşê re. Lê ji alî din ve jî ew çeteyên ku Girêdayî devleta Tirkiye'nin ku duha fermiyetê de jî beşekî artêşa Sûriye'ne çünkü navxwe amade kirine ki fermandarê ki nizanim çiye çi Qizilqurtê hemû eşkere kirine îca awana jî êrişî
Kurda dikin, yani erişe Tişrin'e dikin, erişe Rojavayı Kurdistan'e dikin ve çayı şerek işi navberavan daye. Yani nakokiyin pirmezine tabi jivir ve çava bederketin ev mühimi kanaata mı divir de helvesta hezen navnetevi hatta nuaji ne aşkereye mesela minş Pervin Khanji pirsi divi varide brastici bersi ve kizelal demek tüneye. Çünkü evcilay askeri ve pişkiriya kasadeye dikkat. Çıma jibo dijil daişe. Baş dijil daişe pişkiriya dikirlej ali denji daişe ki nut tel ser Suriye destlattardı be. Eğer peşiyle neye girdin? İrojle laskeye embejin heza heri bekavvet Aleviyen Suriye'de wan tawanbar dibinin wan vek baasist dibinin o erişi wan dikin wan katil dikin siberoj eğer bikaribin ve dürziyacı katil bikin siberoj ve bikaribin ve PKK'nin yen Suriyeci katil bikin o bikaribin seddisset ve Kurdacı katil bikin yani lehember ve ki dibe ev raya xo bi awayê ki eşkere zelal bikin û divî warî de jî divê peşî li dewleta Tirk bigirin. Tabii tiştek din jî em van tiştana xeber din ama siberoj eger li hevkirinek bi rastî jî piştî banga Birêz Abdullah Öcalan li hevkirinek dîrokî navbera Kurda û Tirka de çêbe ku helwesta Amerîka zû deyil ser vê yekê yani wê rojê Trump tiştekî got nizanim min tabi meriv çarnak tigri serxuya Trump got ve rojlata navîn tiştên pir xweş û guherînên xweş ve çêbe ve çêbe çawa çêbe em nizanin ama axira sêvî dikim ku bi rastî girêdayî li hevkirina Kurda û Tirka ku ev ya wê bandora xwe ser hemû herêmê bikir. Derdê Trump niha herî zêde Gaza ye. Wê derê dixwaze bike. Ne wisa tenê jî. Ew Gaza ji alîkî ve dibêje ama ama min tiştek din bîst. Gaza de dibêje nêrîna min ev e. Ne ku ez vê tişta dixwazim pêk bînim. Wî rojî ji rayedarên Amerîkayê gotinekî derket çiqas rastên nizam rast hep merû digire ser xwe dibe li rojata navîn İsraîlê nû lazim e. Merû dîsal xwe dike. Ne berpisyarî ki mezin danê İsraîlê. İsrail'in nû lazım e. Yani welatên wekî İsraîlê ên nû li rojata yani ew jî ji bo me Kurda xetere. Yani bi rastî bi qenaeta min ji bo me ya herî baş lehevkirin e. Çareserkirina bêşer e. Yani İsraîl li wan dera çêbû lê bi salan e li rojlata navîn Şernaqê de. Pirsgirêka Kurd û Tirkan navbera wan de û em bêjin hestên nijadperestî ya Tirkan bi rastî jî bi salayê şer daye dest pê kirin û bi sed hezaran însan jiyana xwe ji dest daye yani ji damezrandina komara Tirkiye de heye ew hêzên navnetewî ku di dema Sykes-Picot da ne problem ew e Sinor çêkirine, welat çêkirine, Iraq, Sûriye çêkirine, îro jî dixwazim ama mesele şer e. Ma çittê de heye. Mesele şer e. Kesek şer nake, biryara wan hebe kesek şer nake. Hemî kontrol ne wisa yani ez sana fikirim. NATO naxwaze dewleta Tirkiye çewat kare bikeve Sûriye. Çi kes tiştekî belaş nadite. Eğer gava ji bo te tiştek jî bikim ve 10 qatî işte bigirin bi taybet ew hêzên girseyî ya cîhanê ya nuha problem ew e feqet tiştek ku wan da bikin çi ye çi dikarî wan da bikî çi dikare ji te bigire ya şer bi te dinkirin büyü şerî jî ve her daim aloziya li rojlata navîn bi rengekî zindî bigirin û dûr de jî ve milyon dolaran çekên xwe bifroşin yani îro İsraîl ji bo çek û cebilxaneyên cîhanê kaseya herî mühîm e herî mezin e problemim vana yani îca em ji alî xirab di nefikirin ji alî baş di bifikirin ku bi rastî ev pêvajoyê ku niha em tê de ne pêvajoya lehevkirinê eger bi rastî samimî be ew jî rastiya bibînin bi qenaeta min yani divî warî de tevgera Kurd carekî din krediyekî mezin didin dagirkeran ev krediya mezin jî gere bi awayekî hêsanî were bi kar anîn eger ne iş xwe em di nav şer de ne
Meçicar embejin teslimiyet ne dahi berçave xu teslimiyet tüne edvi varide. Le eğer le hevkirin hebe emdkarın behevre azat bir. Ez çıkaz rastını zanım. Ez ben işaret ekime. Hatta ev işaret cimrane emin bavariye mi tüccar ne peyvajvi ne Tayyip Erdoğan ne AKP ne devlet Türkiye'de. İşaret emin evet. Devlet Türkiye debe bibêje 7 sale tiştê ku min li hember we pêkaniye ez jê poşmanim. Lêborîn dixwazim tazmînat amade me bidim min xetayekî 7 salan kiriye. Ji îro pêvejî siyaseta xwe diguherînim. Wekê gava yekem hemî însanê ku ji ber dew doza Kurd hatine girtin serbest berdim. Zimanê we, mafê we, netewî her tişt wekê gava yekem vê. Wisa nebe imkana ku meru bavarî bi devleta Tirkiye bibîne bê şer çareser bibe. Tiştê mesela mamoste tiştê ez fehm nakim Kurd ji çi tirsin. Tiştê ku li Bakurê Kurdistanê tu wenda bikî çi ye? Yek goristanekî te tune tu nikarî miriyê xwe tê de veşêrî. Gêlikekî me li piyanê kare bibîne hemî hildi weşînin. Yani tiştê ku em wenda bikin çi ye? Te fırsat bidî me. Problem tiştekî problem tiştekî tu dibêjîn nî yani. Meriv duyû warî de nikare bifikire. Niha em dibêjin em ê çi wenda bikin? Em ê milyonan insan wenda bikin. Yani wendakirina milyonan insan biryardayîn ew ne hêsane. Divî warî de gere tu bi her awayî ji bo mesele 5 şer were çareserkirin tê gavan bavêjî. Problema herî mezin ew e. Eger siberoj ev mesele bi vî awayî çareser nebi şu 2013 me encamê dît. 2015 hatta nuha herî kem 30,000 insan jiyana xwe dest daye. Statiyekî xurt de Rojavayê Kurdistanê çêkiriye tu nikarî yek gavek bavêjî. Çima devletekî zilhêziya wekî Tirkiye her daîm êrî şiddet dike. Me tena serê xwe bi Daişê re şer kir. Bi devleta Tirk re jî me şer kir. İja ji bo van tiştana eger rê û olax hebe bi lehevkirinê çareserkirin jî hemiya hêsatir e. Problemekî mezin jî ew e. Nayê mêrik nayê. Nayê. Nayê em ê şer bikin. Pêvtir rê. Mesele ne şare? Mesele çareseriyekî alternatif. Yani hemî alternatif ne şaran? Yani bê şer jî rê û rêbaz hene. Rê û rêbazên azadiyê meriv yani çene nizanim. Meriv xwe ferz bike. Meriv li dij derbikin. Ji vêya mezintir ferzkirin heye. Netewê xwe yani eger devleta Tirk îro te xwe şerê gel devleta Tirk tu îro ji wê re xwe ferz nekî van tiştana diaxive ji bo van tiştana gengeşî di dest pê kirin. Di nav xwe de ji bo van tiştana gengeşiyekî di dest pê kirin. Bandorekî li ser wî jî heye. Fakat divir de yek û bi rastî divî warî de hêjî helwesta xwe bi rengekî eşkere nekirine hêzên navnetewî ne. Em car car da dibêjin İsraîl piştgiriya me dike, Amerîka piştgiriya me dike ka heta niha çi kirine. Projeyekî wan Celal jî tune ne? Yek du car gotina hin tişta gotine lê ji wî wê de tir yani ji heştê kanûna sala çûyîn heta niha dehan kes bi sîhayan kuştin rojnameger, insanên sivîl, hunermend yek carek dengê xwe devê xwe vekirin yek tiştek gotin. İsrail çi dibêje tu ji min re dikarî bêjî qatilê çünkü tu ji min zêdetir qatilê. Her du jî rast dibêjin her du jî insanan dikujin. Yani ew zarokên ku ji nav zibilên Gazeyê derdikevin û ew zarokên ku li Qamişliyê, Emûdiyê nizanim li ciyê dina li Rojavayê Kurdistanê tên kuştin çi ferqa wan ji hevê? Ha divir de ji bo yî dibêjim lehevkirin ya herî mühîm e. Divê ew lehevkirin were ceribandin. Ji xwe eger ew lehevkirin bi ser de neçe şer didome divî warî de jî Kurd yek tiştek dibêjin. Hûn me biqedînin heta yek ferdekî me ji bimîne hûn nikarin me teslîm bigirin. û ev jî hatiye îspat kirin. Ya mühim evet, tu teslîm nabê. Ama tu dibêjî were bigore. Problem ew e. Homa semtên dawiya bernamê gotinê tê dawî hebin di derbarê hemî mijaran de em hema dawî li bernamê bînin. Zor spas, spasiya te dikim, rastî ji bernameyekî rengîn bû, xweş bû, zor spas. Gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te jî. Newroz Uysal Aslan bi merabû parlamentera Dem Partî ya Şirnexê
فهیم شکوال می روزنامه گر نویسکان استودی میوانی می بود که دم پروین یوسف هفسرو کپیه دی پر باوی که زلال شفاف برسل دا پرسین ما مالوی آوا جبو تماشا کرنا وجی به هویا روزین خوش آزاد دم باش